Ka St. Joseph's Church Maukhar Parish, lengba ka Cultural and Sports Committee Program, kum kadak ka jing rakhe ya ka jing dap nyau pusan senam ka parish. Kala penlong ya ka Jubilee Marathon arhajar arpun riu, haka steps ngi sajan live huwei terik kala lengkot arhajar arpun riu. Lawan ban shimbenta shidrhem de ki riu nget, wat hakerta ka balarang ba bha, klem da pen sngau ni keng, wat ya ka jing kriat, bat ka jing peja, jong ka telang haka por ban step. Ya ka marathon na sedang hakapor Henry Baji Minstep bat lakawe ya ka lama da ukong san MLA ka 17th North Shillong constituency ba Adelbert Nongrum ha ka jingdan lang u chairman ka KHEDC ba Strong Pillar Kharjana ka deputy commissioner East Khasi Hills district kong RM Kurba u president ka Meghalaya Olympic Association ba John F Karshiyeng Parish Priest Reverend Father Leo Yaubor, but Assistant Parish Priest Reverend Father Bensar Karsati, ki Doktor ki balapan kre ban ajing sumar bat kiwe. Lasdang ya ka marathon na pelau ka parish ter Shador Bars i Melim, Motpran, Tembi Joy, Kendai Lad, City Hut Dhaba, Pulu Traffic Point, Lad Lau Mali, Mimhans, Jayau Jingthang Briu, Jayau Maubenna, Roberts Hospital, Maukhar Community Hall, Riat Samthia, Wa Indo, bat lapan kut biang ha pelau Maukhar Parish. Ya ka marathon lapan long haki arbenta, bakentup iki kentai bat shenrang, ki baladap laibun riu senam hadu sabu kendai senam, ki bahap hapo ka kategori 3, nangta ki badap sanpo senam kerta shajrong ha ka kategori 4. Haka tup ki kentai, ki ba laipu riu senam hadu sabu kendai senam, ka idalin malnyang kalawan bandingkong, ka Yada Riti Sun kalawan Baar, bat ka Theodora Marwen kalawan Balai. Haka tup ki shenrang, u Arnold M. Marbanyang ulawan Bandingkong, u Lambert Marbanyang ulawan Baar, bat u Ondo Marwen ulawan Balai. Haka tup ki kentai ki basan post nam shajrong, ka kong Donna M. Rani kalawan Bandingkong, ka kong Gloria Malnyang kalawan Baar, bat kong Diana Walang kalawan Balai. Haka tup ki shenrang pan, lawan Bandingkong da uba Reading Mon Marbanyang, Baar u Maria Hom Karkrang, bat Balai u Ferdinand Nongkendri. Lasdang ya ka marathon da kajing duai bat keren pediang sngoba da u Reverend Father Leo Yaubor, bat ladon kajing batai ya ki Standard of Operation SOP, lasam ki medal ki nong job haki kerdan bapher, bat ya ki sirnot ya shimbenta da u kongsan, bat ki weipat ki riu pau khamat jong ka parish. Nyum Jubilee, pediang sobha ya Chief Guest jongi iba Adelbert MLA jong kanika konstituensi jongi pediang sobha ya iba John Karsiyeng iba day Presiden jong ka Olympic Association jong ka Meghalaya pediang sobha ya Imam DC payadon lang hangni angta ya irang ba snong yo kat payadon ay hangni reng sobha ya phi baro iba layawan ay men lang nagabenta iba ayami na ying lasam panuan simbenta hakni kamarathon sa sistem na kitwak kituyang ya phi baro ay kublay ya phi baro bun kinong yamare day kindon tang katu keningut kinong yo ya ka kusnam dengi mare na kabenta ka kusnam dengi mare menta ka sengi na kabenta ban ai ka burom ya ublay na kabenta kin nyau pusan diki snam iba ublay ulak terku kerdo ya kini ka malang ya kini ka parish ke jongi ha kani hakiki nyau pusan diki snam pa padukun panmensim pokoi amen sejarnu sedam yami kublai kupa kublai ukun kublai umensim pokoi ulagar ku kerdo yangi hakipun sertap hakijing identiti kejongi hakijing im isongu ime nagam tagan kepor kaba mila sandun melamam pat khamta me nagam ta bangro kini in participants kiban simbenta agni kejengi amare marathon kerku yangi in light na kanono kejing jia yaki light na kanono kejing jia ke pom sngau tunat andai ai bangin yamare dagat ta
kajing keman bat panginwan la bat pendap akan dikajing temu ke papahaga jungti ban poisya biang sia kami kau jaka lakawaki sedang klaim kenu kajing pentut klaim kenu kajing penuit pa ya ki angel ki jongme kin ker kindah kinri kin sumar ya paro itu ki besim bentah pertunjuk ya gitu banyak ya kekali ya gitu ki balong ki volunteer nang bangin omdan kenu kajing dia Jom kaparis bukan paris akan pada lamba pada Rio Novo akan pada Aston pada Spris pada Bansa Harsati akan di mana DC bila nak ko presiden Jom Mekhalaro bar thampam akan jom participant Relation berta ini respect hari ini marathon masih berta ya kaburung hampam ke namta jong play ngai ku play ni kapur I MDC pasrom pila arjana beranang rikat ni kapur buat ngan ship ini kapenta kumkongsan ban flag off ya ni ka marathon ani ka step jong ni ka klimat agar teng play kuma play pun baru play mensi mokoi ngan flag off dah apa anong we are what lah we are lah all the way Ibawan of fifth position in Manusha Basayaman. Manusha Basayaman. 30.25. But third, needing top 3 winners. Second position. Third position, Diana Wala. Ini kita Arnold and Martin. Congratulations.